ناز تھی دب دینی شب کرنس کو شورو اے دب دینی مگمگ کرنس کو شورو یہ مناز تھی رب کیا کری ساری ہوئی کیا کری اس کروت تیمو چیزیں نشتو ہاں تمہ تھوئی تلک اس کو سوس رہتو توی تلواری ہوا توی کھر توی ما توی بدیم دوی زیاد 3 بجے تین چھو میں پلا دیکھر بچائی تیم پر چھو میں اراد اس پڑھو سلات و تسبیح توی دی پڑھوا کن سپڑھو نا کیا ساگس کم از کم یت ماہی مبارک اس من اکلج بزرگ فرمو روایت من کم از کم گیس ہفتہ اس من اکلج اگر نمون ہفتہ اس من ریت گیس اکلج اگر ریت وری اس من گیس اکلج اگر وری اس من زندگی من گیس اکلج رچ اللہ پاکنا طاقت دیتمت اس کروا کوشش از ساری بزرگ اگر نہیں کرنا چھوارے بزرگی من چھنا کم کرت مگر تو جوان پڑوا ساری انشاءاللہ تلا اشیم ادگامی مہمان چھو تم تلن اخ سگر اخ تھو اماس یم گام نیبر چھائس مہمان سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سواریت مہمان مگر بکر مہمانن گوڑی گزارش چلی جون تیا آج شتے سوئی دعوت انشاءاللہ اشی انتظام کنی دوین دو کرار دے مولی صوبی مش مہمانن خطر کرمت انتظام تو انشاءاللہ بتا امید یم مہمان چھ یم کھین سحری کھموش ساری کوٹ انشاءاللہ اگر گہمن در تو دور اس کا تمن ٹینشن چھوس مسئلہ البتہ اشتی پانتی یمو اس کٹی و انشاءاللہ اس سے نہ خاص کر مہمان حضرات یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرنے ہم انشاءاللہ کرنے رحمت و سمیر واد کروا کوشش پر صلاة و تسبیح پڑھنے سے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ نانو عزیزو نانو بدرگو بوجو من حدیث مبارک تائیدار علیہ کا سلام فرمو یارو یہ جس سہرنی مغفرت میں اللہ مگر میں نبی فرمو کیا چکم یہ مناز جو مغفرت کرن ذاتی باقی حضرت اللہ جل شانو پانو جہن کر جو بیدار پانو دل کر جو بیدار یمو گنہانی بچو جو پانن پان گوڑنو کور تائیدار علیہ السلام و بیان دبو کے مست آز جو رب مغفرت کر دین نبی قربت نصیب نسا دوئی گوڑنو فرمو میں نبیان جو زکاة مارش پانس کھوا کیا یو زکاة مالش دب یو زکاة مال حرم کرن وہ راشنو یس نو پنیس مال زکاة دیوار تائیدار فرماور امیو زکاة بند کرن والی چنو اجرات ماب کرن پروردگار دب توب کرن بروڑ کرو گو ایران دب مگ کرن بروڑ کرو ایران آنستا نگر گلتی گئی مگر اس کی بار کرو ایران بار خدای اس کی پیٹ کرو آقا ربی چاہی مجمز یہ انشاءاللہ سوری انشاءاللہ کچھ آئی دویم کور میانو عزیزو میانو بزرگو میانو دوستو پائی بڑی نبی علیہ السلام و بیان حضور نبی علیہ السلام فرمو دوبر یہ دوستو یاد راست من مغفرت کرن پروردگار کیا یہ مست اجروت رب کرن یعنی نبی دویم دوست دوبر رشت تٹن ہو کیا مالی دگلائن وول مالی سنبات مال چٹن وول مالی سماجو رشت چٹن وول آئیدار فرمو دوبر یون رشت چٹن وول آشنو تیمیس نوچوئی جروت مغفرت کرن ذات ذو جلالی حضرت اللہ وین ماچو اس کرو بینی خاندر امیز بینی علم اوال بارا پاچون بوہ امیز بینی پرچن عید چن واجن کیا بائڑ بار نبر یہ عید ہو سیون ون سب بائڑ کیا ہو سیون اس کیا
کیا کرن آز یہ عید آسان 3 دۄہ 4 دۄہ برٛونٛٹھ گژھن پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن چھا گژھان یور چھا گژھان کیا کرنہِ گژھان ہے بیٚنی عیٖدٕے چھِ عیٖد سالس یہِ چھِ تُہۍ چھو پَے یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ اوس سبحان اللہ دپن ییٚلہِ عیٖد اوس یِوان کیٛاہ ییٚلہِ فجر نٮ۪ماز چھِ نہ پران ابوٗ بکر اوس فجر نٮ۪ماز پٔرِتھ گژھان در خدمتِ محمدو ابوٗ بکر کیٛاہ کرنیٛاوُکھ سلسلہٕ یور دوٚپُن محبوٗبہ عیٖد چھنا بہٕ آوُس عایشہ صدیٖقس عیٖد سالس أمِس آس آوُس پرٛژھنہِ یہِ حظ سوٗزٮ۪ن عیٖد تُہۍ تہِ ٲسۍوا پرٛژھان تیا دپ بیٚنٮ۪ن عیٖذ دۄہ پرٛژھُن چھُ سُنت سیدنا صدیٖق اکبر اللہ اکبر کبیرہ میانیو عزیزو میانیو بزرگوارو چھُس کران تاجدارن علیکہ السلام فرمو دوٚپُن ییٚتہِ رۄب معٲفی ہُنٛد اعلان کران مگر تتہِ چھِ کینٛہہ بدنصیٖب اِنسان یِمن رۄب حظ کران معٲفی میانہِ نبی کُس دوٚپُن رِشتہٕ اگر رشتہ ژٹن وول اوسُم تاجدار دپان تیٚلہِ لو کریم ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانو ترٛیٚیِمو کوٚر پایہِ بڑِ نبی علیہ السلام بیان حضور نبی علیہ السلامو کوٚر حضور نبی علیہ السلامو فرمو ییٚتہِ رۄب سارنٕے معٲفی چھُ کران مگر ترٛیٚیِم چھُ تِم یِمن رۄب معٲفی کران میانہِ نبی ترٛیٚیِم کُس دوٚپُن یُس قبرستانس منٛز اصل وول آسہِ کپٲرۍ درٛاو قبرستان کِنۍ درٛاو پتہٕ آسہِ قبرستانس پٮ۪ٹھ اصل حضور فرماوان دپان أمِس چھُ أزچہِ رٲژ معاف کران ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ کتھائی ژوٗرِم کوٚر بیان پایہِ بڑِ نبی علیہ السلام دوٚپُن یارو ییٚتہِ رۄب معٲفی ہُنٛد اعلان کران مگر بیٛاکھ جماعتہ چھِ تِم یِمن رۄب یتھ رٲژ منٛز تہِ معٲفی کران میانہِ نبی کُس دوٚپُن یُس مٲلِس ماجہِ آسہِ تکلیٖف دِوان وول یُس مٲلِس ماجہِ آسہِ حضور نبی علیہ السلام فرمو دوٚپُن أمِس کرِ أزچہِ رٲژ معاف ذاتِ پاکہِ حضرت دپ اولن چھُ اسلام ہیٚچھناوان چٲنِس شبِ قدر چھِ تیٚلہِ شوٗب ییٚلہِ ژٕ بایا کۄس رچھِ مول تہٕ اگر ژےٚ مول موجی گوٚو وۄنۍ چٲنِس گۄڈنِکِس صفس پٮ۪ٹھ چھُ تُہۍ چھِوا ییٚتہِ سٲری اہن ییٚلہِ ژےٚ پنُن مول موجی کوٚرُتھ پتہٕ کیٛاہ چانہِ باقی کیٛاہ چھُ تُہۍ چھِوا ییٚتہِ سٲری أمِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز قدر پرٛژھ رحمت کِس نبی علیہ السلام حجت الوداع کِس موقعس پٮ۪ٹھ تاجدار دپان صحابن یارو تلا ؤلِو فرمٲیِس محبوٗب کرو کیٛاہ دوٚپُن پایہِ بٔڑِس نبیَس سوٚپے موج یار حضوٗر کرِ ماجہِ ہٕنٛز قبرِ ہٕنٛز زیارت ہاے خۄداین پیٚیَم ضِمنٲنی کتھ یاد تُہۍ چھِوا بیدارٕے دپان اکہِ دۄہ چھُ صحابن منٛز بِہِتھ مدیٖنُک اکھ حضرت محمد اچانک ؤتھۍ رحمتُک نبی کیٛاہ ووت ییٚلہِ تاجدار اورٕ آیہِ پایہِ بٔڑِس نبی سٕنٛز دۄدٕ موج حضرت حلیٖمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ یہِ کیٛاہ ٲس حضوٗر پاکس دۄدٕ موج ٲس نا حلیٖمہ سعدیہ حضور پاک ؤتھۍ تھوٚد اَتہِ دوٚپُکھ صحابو ؤتھِو محبوٗب کرو کیٛاہ دوٚپُن تَلے یہِ ژادر رٔٹِو یتھ کٔرِو واش کیٛاہ محبوٗب کیٛاہ تِم نِکھ اورے حضور پاکن ہٕنٛز دۄدٕ موج نبی سُنٛد دیٖن چھُ ونان ماجہِ کٔرِو احترام
بلا تاخیر حلیمہ سعدیہ اتے بیچ پائی بڑس نبی سے ردائی کٹھا گئی رحمت نبی اوتس دبن مین دود موج اس مین موج اسنا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی تمس میانی ماجمہ لگمت میانی طرف کھان عزت محبوب ونی کیا تن میں دب بگس قبری پر بگس پوئی حضور دفن بگس قبری پر بمگس پتہ بڑی گوبرات چہیو گوبر تی محتل آیا ماج تکلیف موج میں دو بوت ان آز کسک مائفی اچانک چجھ حلیمہ سعدیہ سکرک میرے تم نے گوبرو تکلیف بلوگ چاہیے ماج دفن یہاں پر حلیمہ سعدیہ رحمت کس نبی ازم چشمان مبارکوں کی تو جو حال کیا دبنس گوبرو ایک دو حالو گئی چان ماج تکلیف دبنس موجی بیمن جلدی کیا دبن گوبرو یلیو سو ماج گوڑنک دو زاوت نو تو گوڑنک دو روزی موج پریشان چلا چور گوڑنک دو دوست ماج کنے لڑدو آشت کو گوڑنک دویا اشنے راتو یاد اشکیو سیون ٹھیک شاہ اگر وہ انتظام مولی سبن کو سور پوڑ خوابتانا اشن باسن زیادہ وائی رحمت نبی اربوزو دبن موجی بس کر دبن گوبرو دبن چکے چون دو گوڑنک دو ماجو دور دبن والا والا بائی بنائی موج نگے چون دو گوڑنک دو دور یلبو ماجو زاول بروٹ ماجو کوچ مز دبن گوبرو چون اگر موج میرے تو دے جو نہ چاول میں پی نظر میں مجھے آسوئی والا پیارا چانتے چھوڑ پیارا میں کیا دیر دبن یمو کرنو دعا ربا اس وچو پائی گرو نبی کو پوچھے ماجد دلن موجی علمی حال میں دمیز میانی خدای بنای چامی دور دبن میانی ننبانی کل چامی دور دبن خدای بکن چامی دور میانی خطر یینا یید استقبال میں چینا گناہگار امت قسمت بکاری دبن موج پچھے پائی یلنی میں گوڑنک دو دوست جوئی شام نصدب خدای میانی نبی جاوئی ماجد جاوئی یل قیامت سردی برپا یوسیس خوش گیسی چاند دوست تراؤن سوسط رائی دب میانی عزیز میانی بزرگ ربر بنو جنت جنت مالک بنو محمدو ون بوز تھوڑا ایمانش کتس جہن گیسی واللہ بیدار ایک دو جو صحابہ نماز پڑھنا ون پائی بڑھ نبی علیہ السلام یام حضورن کور اللہ تو روزی بیدار اللہ سب گڑک سور لاغی تر زمین سور لاغی مگر نماز بلچی خیال تھور عمل قلیل تا عمل کثیر عمل قلیل تا عمل کثیر یعنی اگر تیس کا عملہ ہو اس قلیل کم امسید نماز گش زائی پڑھنی نماز بیگو عمل کثیر امسید نماز پڑھنی تو چھوا یہ سری عمل قلیل و خیال جیتا ان من سمیان عزیزہ میالوی نماز اچھے کرم یہ کیا کرم دب یہ گو عمل کثیر نماز روزہ کر گئی نماز اگلا دوسوین سالی نماز چی یہائی چلن یہائی چو رکات بے تلوم تھوڑی کر بے ولم بور بے کرم یہ من نماز روزہ کر گئی دب نماز گئی مگر صاحب دبان یعنی پائی بڑھ نبی نماز لاج لو نماز مزائی تو دشت مبارک خود محمد رسول اللہ کیا کرو بے وولن بون بے تلن بے وولن بے تلن اتا یہ نماز مکلے یارو ادھے سائن محبوب اس کی بچہ نماز مکلے
بین زمنی کت یاد عرض اوسس کران حضور پاک علیہ السلام فرمو دوپک ساری مغفرت مگر یمن مول یا موج آسن تمن کر میں آز تہ مغفرت ذات ذوالجلال حضرت بیاہ کور بیان مدینہ آگن حضرت محمد دپن یت رس مگر جادو کرن رس مت پروردگار کمن جادو رحم کر میانہ خدایا رحم کر میانہ خدایا اللہ تعالیٰ زن بہتر اللہ تعالیٰ زن بہتر شب قدر ہندس آخری ساتس پنجس خدمت یا نمبر رسولس کھڑا نمبر رسولس پہ بہت آڑ بوزن شاک لوگ میاد گوانی جائے پٹنس دپن کتان فیکٹری کتان سٹور کیا مال چھنا تھاون ژوٗنٛٹھ حظ سٹورس منٛز دپان تٔمِس چھِ بِچٲرِس تعویٖز کٔرمٕتۍ تٔمِس ٲس کپٲرۍ تام سٹورس گیپ گٔمٕژ ہوا اوس ژومُت اندر یُس گیس چھُنہ آسان سٹورس تَمہِ سۭتۍ آسہِ یہِ روزان کولڈ چھُ روزان مال سُہ اوس تَمے برِ نٮ۪بر دپان کوٗتاہ چھُ گوٚمُت نۄقصان وجہ چھُ جادو کران أسۍ تعویٖز کٔرمٕتۍ تَتھ دورس کیٛاہ ؤنِو ییٚتہِ چھُ مےٚ برونٛٹھ کَنۍ لڑکہٕ کھڑا کامران صٲب أسۍ ٲسۍ اوترٕ اُجارا اوٗری چھِنہٕ حظ اوٗری گژھان بہٕ اوسُس پروگرامس اللہ گواہ ممبر رسولس پٮ۪ٹھ چھُس لایِو چھُ سوشل میڈیا تِم کرن مےٚ تایید اتھ کتھِ بہٕ دِمہٕ پریکٹِکلی ثبوٗت تۄہہِ کامران صٲب دِن شبِ قدرِ منٛز کٕچ گوٲیی تتہِ اوس حافظ صٲب ییٚمہِ سُنٛد پروگرام اوس دوٚپُن المیہ أسۍ کیٛاہ دوٚپُن آز پر تہٕ واز جادو کران ہے وۄنۍ چھا أسۍ پرُن دوٚپُن أسۍ حظ راتھ قبرستانس کران صفٲیی تۄہہِ ما آسہِ سُہ کفنس ؤلِتھ تعویٖز وٕچھمُت آسہِ سوشل میڈیا دوٚپُن یہِ حظ درٛاو سٲنسٕے گامس منٛز مڑگو زار منٛز درٛاو کُلہِ تل کفنس ؤلِتھ تعویٖز یِمن جادو کران ہٹیا زٔمیٖن پگاہ زٔمیٖن گژھِ تنگ یِمن جادو کران سکوٗن کوٚر مسلمانن ختم سکوٗن کوٚر ختم مگر اگر واقعی ییٚتہِ مُسلمانس تکلیٖف چھِ واتان مگر جاے گژھِ تنگ قبر گژھِ تنگ یِمن جادو کران یِمن بخشن ذات ذوالجلال حضرت مگر بے ضمیٖر چھِ تِم انسان جاہل چھِ تِم انسان یِم یِمن جاہل پیرن نِش گژھان چھِ یِمن جادو کرن نِش گژھان چھِ کرو کیا تتہِ چھنہٕ پیٖرٕے مگر جادو کرن زیادٕ چلان رحم کٔرِو خدا مگر یِمن جادو کرن بوٗزمُت جادو کرو پگاہ گژھو زمیٖن تنگ تاجدار فرماوُن یارو ییٚتہِ رۄب سارنٕے کرِ مغفرت مگر یُس یتھ شبِ قدرِ منٛز